Ele fatu o le taulanga ma le pese le na tama Samoa. Ia ai pei o le vi I fo I pa lo le pese le ele ia se isi au. Ia ngala. E mua I mafau faunga le atunu na o le manu Samoa. Ai o le pese na tusi e Felice mi aswa Felice Mikaeli. Ia le original le pese ia le tofatu wono ia po le ala fionga ia le ala I tango moa. Aswa Felice Mikaeli ia to suina le RSA ia manisi fo ila to wala to suina le ia o le vi le o mangsa mo o le vi le mangsa sa ole o hani o langona I le taimi e pa o le pesele ai pi fi o le ku ke fa audio li ko ke kamo mo ko kong po la fo si taimi la vai te fa longo ina le pesi ia se foi pa wal me lo wal ma fo ko mo so lunga malai poi fa ka ngu ia ku lang o kalonga ia me se foi lo ki lo po la panga le la lu con o fisico bo se fiki po se con la mo wa ka lu ko se le lunga yo ya va te le yo le tua ai ya ma lo afu ai la o mo de ya so lo na lo fo lo na ga le ia foi fo no mo le no ai fa wa wide swing ale nei o le tato sports tala no o le ai fa aka so no fa ka I ka ko kai mi po le tonu le te mi manai ia e tu ina sa o tuai le tato por kalame o le sports tala no ai fiafi ia o vai aso te tasi le aso mai le vai aso ia o tu vivi fa ilo atu le o ma fa tasi male fionga I le prestino o tamatuai o le manu Samoa au gila nei po ni usila nei le fionga le fascina le fionga le tole afoa ai o lupotea ia lungo por kalame sapisi le vaso de tenei ia fi ia ka o vai ma non se fo manu ma lo se sta isa o le fo ia so ia fatalo fo samo in foi fa poponga foi tanto por kalame sposta no wa ka umi ai alu ia sa ia fo ini nai fa adinga na tau su e tuai la ufionga ai e an kongo o le fesit o fea sa e iai ai ngaseki oe matulanga fo I wale avanoa mai le tatu program masa ia wa seki ia kulanga me e o fo il fo mai o ku ko me va pena e va ai po a me se fo malo lo inga ia o lo mongia me na kulanga la inga ia fa nga fo I nga ruenga ma o onga ia me se venga ai nga Samoa ke lu fa la me masangia ka ko pe masangia I me va penga wa lo kanker fo ka ko Samoa ia o le ale vala au Samoa o asi mai po o kol masangi ia wa mo la va fa mai o le ir fa ka lo fa anga fa mai wo o le fo I fa sausa o wo o le fo I fa mele o le ma se fa kalo fa ma fa pe o mai o ma la inga ma ka mai awala nga ye me na le ko inga wa tau allo I mercadingo ko ngala wa umma le mele na se karo fauso e ha ma de ainga ka ko le sa mo le ko mo ba nga ya va ya ku ma do ko yese nga sa wa fa o le mariu le o sa fa ia lo mangia le o ia ia sa le vini merisia u kamanga sa mo sia nga uso e loa e vili mai e le kalia wa fo ila langa mele la fa pe wa isi mai fo nga nga maua singa wa mao re karipi wa ke ile omi ya ku e alo mo ro uso nga lo mo ya I lo le ia ro uso na ko yang apa ko le vai so le quero mo se mea ngaro vile ko po mi o mai le okay nga okay o mga wa se mea le quero mo se mea era fa ko e ko pela ngau le yenge ka ka ya me le ngo video mai o le uso malo ai vai fole as e mo ia ai ka ko masangia ka ko masangia e wingo ngai ka ko ai ngai samo po fe ka ke kamia ko e mo mai ka mala I ol kula ngai fai mai ele ia fa taile tu ona sa manuia no winga la le se me fo ile fa penga se pesa e se maliu po se me penga
Ini ya wai usasa ko sin kan ngifa ka o GPS. Ngau korma nga minisirugisu nga umarele yan babaki udah Sufiuso kako. Karo faz kako uso. Ole mistake my bad. Lango kire dia lango faile uso. Sial kako. La fa pe asua o iar kako ofisa. Ya. Weekend ngeila. Ya, weekend neila. Okay, lo mo ko inga. Pa o kamaro. Lenga ole wa ye fa pupong ole fa de ling ole tatu fa mo. Ya. Ole foi la wa ye si uso sta mali idea la ye langa sound langa ele ngata o se uso ya manatulele o kampesi. Ai kamaro ma. Ya. Maro natural la sau i. Fa dia kusanga le ruanga yang pese ko me foi la ye papki. Ai naturally. Ole tulang ole story nei ma tele yo le ia volta to sports sal no mani so vanga faso. Na no tu vatuta tu papki. Ya. Mone ingalo fio me tala mai au. Ya to o tulanga sa fa le kongu penga yingi menga fa le kongu mane so nga yonga ko. Le la tu fa sa. Ya. Mali. Le la ko fa sa. Ya il tato no foanga le Tasi fa tolu Cavendish Drive. Le tu na le tato address le na te fio mai ai fa tau so barbecue. Ya ma o le fo wa yai ya sia vaenga le ngo longo. Ya mai e marinate. Ai le siko inga ko fo nga. Iya. Se me sa mo me America le la fai ka ko. Por kamalalia. Sa va ila le. Ai, awala. A fai sa mo ko ka wa. Kamalan ngale la o la o so ni me. Ya. E kausa mi o ai feu kia pe ka ngu fa. Ya, o tausa ilia lava au mo to va. O fe ni ka kamal. Ole mo mai. Ole mo le lo antol mana ve pe ku sa mo le lo ka ka. Ya, ole. Ai ko ko ngi ngaru. Yo, ya, si uma foi su e tulung ol tato GPS. Po fiale tulanga o yaile fionga ya au mua to vaenga. Ya o tato yaile amataga fo yo le diva ya so le sports Talanoa matulanga ya mana ya eu ya e fai ungo talongo tiro sa fia pe sa fa no. Ya ai ele faina e matio ya i se taimi. Ai tato atu marolonga. Ya tato marolonga pupu ele umi fo me loa. Ya mato wa fe ma fionga ya tole fo nei disi fo yo tulanga matau mo fainga ya atalo mta fa na u renga tolo tatu tunu ya o last o Pacific fo tatu marano. Hey, have you signed up with BluNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BluNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BluNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BluNet today. San, si o kamar fale mo se vali le le vale kako vale mo le sisi. Se fale mo i vale. SMI. Fia whaafole la no lo mota, a fio mai lole SMI Hardware funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali,
ina ia whetau I lelei malo manao. O mātou vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le anangata, ma e umi foi o na au le iai lo maota. A o whataritali ei la le suina o lau vali, o lo iai foi nisi o mātou vali e whai iai lau whiwhilinga, o ware whaalele ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu I whafu, whaaso tai le awhionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki Samoa lau oka. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua I le suina, o na piki lea e lo ainga I Samoa. E SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, man fausiaina ua mea angata. Te mero batile ulus atausu para farmi tu te dele tu la lua I le aulia matau di usile dei tatu por kalame o le sports Talanoa ma le fionga ia tole e foa ai lu patea ia ile dei vanga fo o le afiafi mo ila tau le fisili mai barbecue pe mafai ona kiliva a tau vai me fo kausu engisi o mai fisongi barbecue ale fo ko le se tatu kiliva e te tala au mai fa mo le mole ko su mai pik mama ia ma te tero tatu e le o vai po tatu kiliva e mo mia u mare whole team malisi ia o le sika ko kama fai barbecue after tele o ma tua manuo no telu vili ai vai ka lenga fe wa iku male number 1 kai se uso after foi inisio tatu wa pa anga masani o mai foi lango mo le fa mo ya o te pole ole po ngesio ka ngaka lea tole afo e ke fai fi au wa mai ai ia ngala wa kofu ka wanga kofu e kofu tanga kofu ayo no winga fai ale mai kanga foi a break o le mela no vai to ile sole ile ngawa mingoi lo ka malo lukedu lo wa ka mo ngaloma po mno anga mingoi ya vai kunga ngofo saungi ngale wa ya break ya to iyo o fai vapia anaia Carlo fai a lutsa iyo afkaikere kai la vauso ya ma se vela ala sausi sila el perform la usan le rodi lokia iwa na wa te ifo ilo o tu la sole la kalio iyo ka ukia langa o limo ka maiki o le siri liu que les pico que les pico afkaisa iyo tau te isia na inisi ma mo isa peola ka mai ku o pico pere ai o le sipiko nganga ia pe ya o pomisa nga misa o misa awa ele ya fai maka wa ku ko to fa ale ku misa ele ia piko misa le sa ke le nga ka wa to mo ia e ai la ka ko ka ila nga yo ku fa fi le ala la sa marka ma le chili chili sauce sweet chili kamalanga surprise la mo auto afio mai la ya ele ni banga la fia fifo I fa manato toi ai le sika ko kidiva fa marulu toi tato watu I so vai ngo talonga to le fo le unga le sa ta auto mai ai talonga I fa unga le nei va yaso watu na ya le foi la sauni tato mo le fo weekend talonga le var crusaders ma le blues mana ia talonga le man de ia tele le talonga le toe AVS kwa ya anu malo le crusaders lu suma le lua le blues talonga le va o le drua ma le Waratahs wow koe fo ia le drua na ka vaka level la ko flea fo ile le drua faso mi lo le mea talonga manu malo le drua lu suma le valu le sefuru ma le fa ale Waratahs o le talonga ma tautia na ia o le talonga le Brumbies ma le Moana o le wingo o tala mana I ta fa so le talonga le lau a fionga to le foa o kalonga le sa maku mo ko makai o in the stadium o le time a to le talonga territory possession o le ball o le Moana
I think 60% o le talonga le mona ai le mafai nga whaakingi ma uma io turn into points ia o te loa sve mai mo foi o la se vai nga na mai tawina ia okay long ka pe nga foi au ia pe o le me ole ile asole ma a kai pe wai mo stats foi al territorium me uma possession polo me ia ai le me finga o fucking ia ia o ke le foi nga luenga nga me minga kulanga foi fucking nga o la venga le polo puinga ia mal fucking inga o avango e mo ia ma me ala o ko e mo nga mistakes fo ia promise ia nga o me ai mo ai pe me la nga e kawan ko fa le a kili foi la uso me se foi el fe a nga ia faro ma lo va tai ole mato mai tau de na ile aso foi sa ma wai lava no mata matai ko kiki ale amatanga le afa mo to titi ale si se fulu fitu lima su fitu minuti o lole la vai na fa pea ole a o mai inga a po tika o sekia o le si vai nga le ai se yo nga ke si la fia e pe fa ola to nga ma fa amaro si au kiro ku ngole lo lai mo ai a o le ole tu ole tiro tu le ma tiro mai le o e fa o so nga kai la fa ma fa ia te o le so sirfia o le so fidanga lo fa manta o le si vai nga tili which is it's a fact o le away o severe captain i le leading ma decision making i le tūlanga o le tālonga ma le prompis. I saole, ngā kele a whalimisi o savea ngā kulanga o whai unga whapeka unga whai. A wanga i sala kalaka ele kia, ka kauala anga kalkonga ngā i savea. O ke roe kiki, le longa lua pera ngā kolo sala. Ia kam whai a moa se ai koe a me koe a maka kua alaua, o iei ai lunga lau. Lau papa ia me ve va penga le va pe ko la lo foi nga uso foi nga kapke ngiem ke ia au le aso ma ia pe o me nga o ke mingi ia ka alo smara foi i foi ngol ka longa ma ki kilo kulanga me pe ia o te loa ile te tawana matuto o la so la nga le fa mai si pe o foi nga se tau wa ya lu foi o ko fa sa uni e fi leila le va tu petati ia sunga lo ia se tati na wala ngai le o ngol programe ai o te mile o mo ma to to wai o le sa wa o ele leile me o le va ai fa to fala inga o ai le o fa inga i no walu pak ia wa en fa vinka kuan ke pe al me foi o le ka ko ia sola ama mai fm ave fa ka la sea ele vai pela vi for ko o va pe o foi engel au le o foi engel au yo foi engel le ma se me asi la va pe ai for ko o foi engel le ai por fara pe ka va fe la engel me o ko fara ele os kanga ia al ko ma aki o ka po ile au de que lo mo fa ai o ma so au que lo so ma so que va ai Kili. É que eu vou fazer um lulu. Ele não kili. Teloi, makua o I era fogo só faz. Cara faz. Dagoro. Kili. Aqui não lá. Olha lá o te fapia. O ka pipa o leu. Olha lá te fapia ma sauni. Olha ko sauni kala ku ia sunga loia ya siat. Atina. Olha mo ke fapia ka mi ako. Olha ka po mona. Ola ka po ai nga san in lo la pa fo ole le fico le ia ngalang ka alo ngumela lima ol tako ai se me nga pi apa lo mo se elang kamang o nga o ka lo ai pi ka wo soi manga ka ke lo pung kai para vale fa ia ba mang ko pi fa ka fara fa o fa yaku tot ole hali de au de ka po ye tere ka wala maka si so ka ba ya waka wi ka marka maro ya u la nga fia lengo malo pra nga uma o malo ya le prompis le paki ka malo ai vai la o fa pia ke le ale ke le da fiang o il mere
Le ai a me O ia. ki le Le ai afia se ngau me e la lo. ka wai fual ko ka wai le au pa wa. Mato wo ese mai loala ina ua mai ali talo. Ia. Mato wo lo mo moli e sunga ya sauni. Ni. O te whaia tō le mamao le mea. Ingai tua kau. Tua kau. So le waru la uka vale pasi mai fale. Pasi mai modi. Ka iro le peo le pawa sa moa. Ai ngof. Tō le waru la ka vale pongi sa. O kare wa hai pim le mei rungor ka vale wa. A ka vale lalo makio aka. Moi. Po vi le wo sor ma ko ka va sorry du e ngai ki a vi pa po vi me la la il kama o fa sanga na va sorry o ma ko ma ma o le mere wa ma ye o e la verni i a o fa ku o le me o e ke sa wa sa mai ku a man tu foi sa mai ku ia como que eu o pa po vi me va pena ale sa wa ko e aru ko ngofo o fo ile me se fa ma on o le uso anje dola o nga kuare le ila re fa ya inga re moana ko se ka ilo ingisia le a mako ka ungar papaki o le uso fa langa ka ma moe la ma moe ho ngai ma le umu ka lo kama lo fengone au wale ke lo ma ko wo i le fale malu unga iso o vetu o le kadia le o le fa ya inga ma tua fulia e tausa ya mori fa tai zunga lo ya kai la ver o ile ile o ile tua ya la ver ya wa o la ver ne fa manga me ya yo afte tele el faltua fa boy moyo le fa o per o ko ngure lo mafufa so ska longa e fai poke ko ren fai yo con ko aka kire misi a wangi ka ko misi wa tu sala le fengare u fa mai la ver tau te atu mo mua te to mo mo o fali e ye ka ma fukanga nga le entry foi se me ka ma singo ka kamalanga ka ki mo pupu fere que un ale que voy a usar el pico que ama kamainga fere ka usinga le fai o sala i ka ki fa kama warm up mainga wa ia wa fa nga te fa kalonga ia ko sar ka ko warm up nga malo le ka ko eu so a o le me eling warm up e full e main na nga ko yo ko mai ko main voice malo dia moli ka ko anga fo ya ko piki ka ko fa ia na se fe manga ko ai si o so ko ia sengi mamea i me ia mako ngal valu i wai se me sole the breakfast ka ya ko breakfast la uli ka o me ai finga ko breakfast la fiafi korupe si uso ya o malanga le uso e pela mela ka ko sa uli pa mafa mo me lava au ko se vango al mere na ile tau ma o le tulanga na le ia ele misi ta tou o puki ko o te talo foi la ile mona ia telepeni tu ta longa i foi tu anyway i la wo ese era i kari malo a puki ko ma o no sure ese era ia o tulanga na se ile talonga ele manuia ta mo fainga le o manga ia foi ase o le ia se ai awangi se ai fainga mo ko o ole talonga ile va ole Chiefs male Highlanders manu malo ya isifi malo fast full mareo no ile se fulu ale Highlanders ia ma talonga na tawalunga ile round se fulu le nei fo ita milisanga il verso dei il va o le force ma le Hurricanes tabulunga il ta isu marfitu tu santa longa le ya afai le imanuia lau ta penanga malau ta po inga fo ile ausa mo yai ya eto so fo ile la ole fa tata le amata tu le soteo le line up le mo ta longa ole asau ma amata le soteo tala malai mai i le da o le fitu i le taimi ni usila le au o le sifi ma le au ale force o le talonga se so o ai sa o le
o le taimi lea Australia esa ta alo Australia Reds ma le Blues Tasi la le talonga ma le soli mai ka runga le ia ona sole ile aso to nai ta alo le Moana ma le draw le la fa afta wi ia ona se so le Crusaders ma le Highlanders ta walunga ele Brumbies ma le Hurricanes ia tata Talanoa i fa tata talonga le ka penga i fa ya ta o mo le Moana ma le draw o le Moana Pasifika le la fa ia wa tonga sa mom fiki ia o le asau mai tau atu lau whionga telefo ia o le nga fai malolo ia ka komoana ia le malo male tuo i fiki ia i kulanga o nga solonga feo kalonga ma o ia lua ia kau ke fa maulunga malolo ka ko i le Moana you know ia pe foi ngai ka ko so mai fiki ia ke kalkongula fo ia wa kilo foi la ko malolo ngai fai inga le Brumbies ave le ko ia le wo o me ka alo mal tuo ke lo ai a kongula mai e manguia la kom fai ia o le tulanga le na le ua au te rangona fo ie o te lo po le mea o le toi back adi severe e kapiteni ia o le atele fo si suna o le leadership pa taua ia le pe fo le mo toi fo mai adi severe ia mai se vela toi fo mai Julian Severe ma talo Julian Severe version tene tau failo fo Julian Severe ia ai te lo o le malo si anga nei me o ta longa misere la kapi o lo ta to lu mo le fo wiki ia o le talonga fo i tauna toe sila ia o le talonga i le va o le aulea a le Crusaders ma le le Blues ma le Reds wa le mana nei o talonga ia tasi o aulea wa le Brumbies ma le Reds o au ia le maulunga mai o Emma eu le tulanga wa ye Australia tu sangi. On ko ma ia ma wa lunga ma Australia. Australia. Yeah. Iyo so fafta ye swinga me se fore to e tau fainga ta mo swali. Jo se swali. Ole ata o mai la ufionga to le fo. Ia ina inisio tala isa mo ai le tatu a yungi la kapi ole va ya tu inisio tu singa me sa mo ole ua pasier kapineta. Le toe faa le leia ia po o le tuunga i lalo le whare matamata le tui tai le tele a i o le pia pak ia le pia pak pea o le a toe a tu i lalo ai o le a faise i o e sesi whainga po se wha tele ia ma toe i tatua pia pak o le aso langona o se mea ua le vantau na whaile nei fofuanga wa a fua fo ilai talonga i wongi fiki le drua me tunong pepena ele o le vaenga le ua le vantau na tatu tu eva tual talonga i sa mo o le aso whiringana so teias ia kalkongo fo io momoa vaku whaftai fo il maro ko sai foi i le lako whai unga o whai ma le lako lango inga fo io o koe whai ale wha le o le pia pak ia wai mo ia fo iu kai ko ngai mako ma ele ia pia o masangi a fo ia sa mo la pia pa ia e kele fo senga lunga ko nga fai ia wai ai me sai ile malai ia wa ri si me nga wa le o ke manga ku mo kel ko nginga fo ima fa maungi ia ele a ko full size ka ko malai le pia pa ia singa me ka wala va in level e kulanga vo in fa va malo ia me se foi la mi se o ka ko i ka ronga ia me fa pe ka nga va ku ni si ka ronga al Moana e ka lo yo ia fa fe kai o foi se ko fa le il malo e ko fa il ka ko pi pa ka me se al malai wa ia o le vinga o masu o malisi ka usanga e kangu me o maleng fa i pia o senga ia nga ko fa ia e pi ia ke wa e pi mangia la va ko ka ka ngi si la maskalia ka foi le e ma la mal fingol malai mas o le mukia ko ma va inga fapeng e mi se ver ko fenga o le fal mak wa paise o le tale o le le tale o le tato va inga le tato fale matamata e tangia mai la o le pito le i nei fale mawala lalo e se ai tamata tele tolu la fa sanga mai o o le side le o le ka fo le o me fo le o te o ayo ai ia pe al me fo le
le la tau ia mai te fo ia ta u yo vai ai ka kopia pa ke le ia mo ka ke le au te le mai lo plan ma fu anga le fa pu fu ma ma ia ai o se to fa ngale leile o over ka peneta ia o se me o le vana tau ona fai o nei si vai nga sa ma fa so ma au mo verso nei e tau fa ngal tatu te tofitu le ngata yo no le fitu ato mo sta to wa vanoa uma o le mo le tatu coach le sfuma lima ia o vai ngale le sa ia ile tau fa ngal muli o lea atangia mai ua qualify tatu Mas kako paki o fafka la foi la wala ka mila to ko travel sports tan ngala au malanga anga ko pakaka pang pe olai ka ke yai ele fa pe a me on o se so tanga ma pai ma o le tatu wa tatu lango tau te o lango i tu langa mai tatu o to tonga ya wa o le na fai le tatu wa fe nga inga fo i mana i nisi o pa anga ma tatu sponsors o le afa au malanga le o i Hong Kong ya e pita ila ya ono wale manuia le tau kam fainga ka ko ya o wa i tau fainga tatu so ngal faia onga va pe fo ya fa na ma lo o le si vai ngol tulanga tatu faia onga ya o le aso so longona po so finangalo i le sungal faia onga fo ya le malu tu si pisi le ua filifilia is he the right man ele taimi nei na toi fa fo ia mai le au wala tunu ia mata penanga fo i mo le por le langi ia aquel congo le ia o mele ia po ia o ia le o vala winga fo i ma fifi ni ele yungi la kapi vem fa ia on me ia la cosa kalsanga fo i ma pala ile vango ia ale o fa mangi ngai ia le so ia le malu tu skis e mo ko ai o lango winga la va ia o le alo fo i o le kongu wa mawalunga ia kulanga la kapi ka alo ai ia o mai a fa solo mea fo i faia onga malong si la fiel ka longa ke lo fo ia el malu o longa fo i lo como longa fa ko la va ia o la kapi ia mal el au ka ko ia le fo la wa ave el coffee mo fa mong ia ngai ia ave lang sa mo ka ko uma ya wale apelo mangio o yulai fe ka long ko ke langi ya o ine ya o yulai le fe ja tu talonga ai which is Tasi ne talonga sa tona va tu sa mo sauli nga ia wa pe la so talonga ni talonga me tu wa pulu na wai ne tu tanga tanu ia ai po ia fo e moni lo so no to le fo po ia e tofi ya mo mia fo ia faia o ngale la ngolango sua ya tu laga fo ai o le talo fo ina ia ine tato players fo le e ma fai ona la tu maintain ya mato ave i runga tu langa bo ia tato wa ti lo le ranking le tato te lo po le longa fia le ka o ko ki kai mi le rugby le su lima o le simeta o asi o le malu o la valon si le fia masaka alo fi fafo e Europa ma o winga o fam kalanga fole o soka inga ma kala pui fa fole ka lo ya lo mfana sa mo en finga lo lis mai me fa pena wa ka wo yo soka inga okay la va tu la wi fa fsili o fsili ia va tu le nganga fole le ta tia la le tu saka lo le mo sa mo does he have the capability to coach international team le winga la utala wai aka ko karango fe ngol la pia yes ti kuma a ofisili e kusa fa mata wa yai le level wa o le tu ainga ma walunga ma le level fo ile manu Samoa is a national team ola so la ngona yai ia ke ia pengo fa yako e alu la ia la fam kalanga foi ma ave foi lang lo sia malu ongo olenga kalsanga ma palai nga ave palai yo ke lo po mala con palai yo con yo le fala ave feeling ale a foi ale ngi la kapi
ia ai o le sili pe o le alkulanga pe ia walenga nga fai anga lango ia ya mase ia kal kong fu nga wa o ia wa me fa pengi ia pe nga fai ku ia wa se alka alo se fai a onga se a wa ia pe al le lo ka lo se le lo fai a onga ia se uma kulanga ma fa fam ka pinga ia pe nga fa ko lo fam kalanga kal kong wa fo ia o ia el malu foi kongole o le winga le na fa tula utala tulo o le fasili numero Tasi, and we have to ask the tough question anti tulo le e kawanga fasili fo ile noa ma fasili o le fasili fa mata o le ska kukupe o le yengi international coaches pe o la so yo ko kaimi matulanga o maybe ole ko yesesi o ko fia ro ko mirikingo you know o lo ke visili o winga lo visili tanga papalangi o maisi la vai ele o nganga vale, and don't get me wrong o ke fa kwa a me ole no wa kako e ve foi le upale o va fera lo ima for maisi respect sila so no yes, everyone has respect a visili lo bavufa e fa maka o le leo ska ko pepe fa maka o le fia o kanga kala fa fo i kanga kaye le ai malanga wo worldwide le history or kulanga o le used or fund or wa umatulanga fa pena e fa maka o ngale o ka le ye ngisi wale koroa ma ye ngisi international coaches fo le matangata sa coaching international teams e o mai ka mo fai mo samo ole kele la fa ingo o ia wa Samoa le va ai ko kan kai fafo pe foi la fa ia onga kan ka foi ka pe the likes of Batlam kan kala la coach lunga le ma lunga le level la Talanoa ia ma ki lo kulanga o mele ia ka kola ka pi Samoa ma le kulanga foi le va pe fa ia ku ngi o ia e on kele o meu le e fa le kong ia wa sili ia o ai ala wa kulma fa we ia i fa pe ia malesime ia fai e lingi kupe ele o kai mingi o professional la kapi ele ma fai nga loko sa kai fai fuole me mongi ma mengi le fa sa ola vam kala ele ma fai nga kule a inga o kanga kai fea malonga a inga ma ngaruenga me ma ia la ko sa mo fa pe ia vai pa wa ia fai fuole ole winga tonu na le na fa tula o fa fsili au mai moa le tunu ma fa fonga ile dei te o le lo famongi aka ke fai au ki karango ai me sa sao e nana o fai tu fa fitai ai pe e foringa mai la ka uma fai ia lunga ile port po ai kanga kai o le la va ve use ngai turo ele leva nga uma ku karonga ele vale tai mina mai ai tu spis le nga sek ia kudis kulo le kouska ma psua seila which is nga mua ko ma ko pisi kai ma psua ia le kudis kama kulo o whatever nga fais kama mase which is kai mi le o pisi maluma mai pisi o fisili la le ma fofa o hai kuri ngai la mau kanga ka ia le afu ila se mel asila iskama o pisi la towi to low le malu when let go longo winga erorwa sisila mele wo yirka ko tulo le wo yirka ko sevens sisila ka ko sevens le mele wo sawa mai ka ko international coaches sawa former players fa solo mai ale wo o ka ko ele foi e wo ko ngale pe fali manga vale fo le ele no ele ese si nga vale ile sunga ya salima tulo ya matamua ala ke lo la mala le salima le winga le tate fa so ai ngor ko kala ko sa ole wa sa wa maka ko mai current teaching sa wa mai ya o ai forma manusa mo fu mono titi mai you know blindly mai manisi mo ko ale was usa wakako le wakako wa maka le wakako o ime o coaches fai kumaro tulo fa mata ole ata tilo le sfuruli mai vai ngale e pe ya o kako kalngo inga fo wa ngia me mo ngia ya o le kupe fa nga yo ime o le me fo le kako vai ngi au ya ka pe o Kenya ye markele o
o au ia Spain ia e rongi au fape e la kapi o ia a leo vai o le whaonga sa o ia kupe a vaku ia e le World Rugby pe o le meanga o le ka ke ele fape fo io a le memo ia anga ave ia ave fa mua ma ave sa o ia whaonga ngo se lengi e vaku e develop le la kapi ma ka penga au ngai ia ma ka kau fo inga vai e ka kaunga le rinko kongi o ngai pesa mo pe ia ko kongi lei ia ngai alo fo io o le kongu ua ave ele ia le whako kuanga awa mea ngā loke le au keilo pea vaku ia pārangi whafo makangaka fo ia e peo whame ia moku ulungar kai fisa la wafe pe o al ai piki longi kako kame ki whai mai ia vai ia o ia o le au loko ua o loko ua me whapenga o ese le kaviringa o langi o yengi ele whapea o ele whamkalanga fo le money is not everything but o le ke o la langa ngi o kupea mea uma ma lo fa te maro long pupule a fo mai ona fa mai ele o tattoo sports Talanoa. If you feel Moana Rentals se whālau ilo antulana whaapitoa molema sino Februari mamati e losful po se neua pa umaula loa ile tongi pe antolu aso pe silia tu foile te whaongai nai so se taavale ma bawailo avado ile se i e awhe tala Samoa ile whai unga o le basina e ma whaiora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua pe mamuli tu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o lo iai tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se lave ai o loo iai le whaamama avenga. Ma tu olo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le Moana e whao ngā i le Pacific Easy pe whao ngā fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o Tasi onono pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals o le upinga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asi i Samoa. Ya, joe fataro fatu tali mai o le sports Talanoa ne vanga o le fiafi ia ele o joe mau ai fa mai afo i tasia tato bitula. Ma fa so ai le vanga le. Fa tai ia o le vanga mo to le fo fa tai le tu o le mo le tato fa ia onga. A vel tato lango le fionga le malu o le fa so ia. E tau te tilo. Ia ile anga ilu mo ba ele nga o se vanga fo fa pe kausanga suir fa e fa wow we need results pe fa fe ona to ilunga le sa ile tato au ia o na nisina va nga fa tai ya matamu sa lima mal sevens ia ile la to mo fainga ia le o to e pe ya ka ku karkrango mo fa so ia o results wa ngana e tau ona o le si vai nga mari fuitu langa o vai tu nei talonga o nga fai Samoa o le ke la po SMI la nga a New Plymouth Boys High School na sa Samoa ma kula ka alanga fai la Sophia University ke ngi la talonga ma Samoa College nga fai malai fule i Vaiala malai kala po Vaiala ia la langa ma o le fai a o le au nga New Plymouth o Jackie Riffy longalo fole tu plesire kalo le il au le hurricane ia famelanga mai al kalo ngai malo ia ni preme fe lusulu iva ia ai le sfulmalto ia mo me fam kalanga foi o ia mata fe o chos la tu ma kama kwai foi o mangsa mo le o makamaka mo ifo langolang sel ma ngai o le aso mai foi le kulanga le fucking of kalo ngalom fana malo te tele la va ia ana ia dai vai ngai vai o sa kele ia soi ia si foi la le si fata donga nano vai tu ai e na mai fo isia so be tanga tapise ke kausi le fie se fai au e pole ale na fata no mai tu langa na ia so ia fa mai do se la wa re kupe kongela pa se sema tongi ayo mai au ta ta te ia la le aluwingo la utala o aso nga sa kele we need to see more ko nga mele travel wa o nga travel mai ka ko wala o kalen fa ma te feo jos la tu o va ko ma nga kele nga me o fa iska mo check va ku au ngai ko ka o fa me nga va ku au ka me kia o ngi sila pa oskali va pe ka lo sa mo ko ka pier me la ka pi mai pa wala ko nga wala ko fa ai ku la ngai me ya la to ti sila tu ya
o talonga fa 15 ia ia le fanga so ro talonga fa 15 ta tu sa mo pana ia ma ia le ia tu talonga paloli isa vai ia ko so paloli ma le mo nga fo le ta ro mai ia ma o le fautuanga le leila fo ia o mana ia fo ia le wa toi mati le mai talonga nei mai ia sa tupu mo ai o lo mana ia o lo fanga solo ma lo si le ia tulanga o tamiru sanga nei ia onga le se me asiata fa fongo fo ia a Samoa ia kongo skemi fo ia o luma ia la vai se skalkal ngo fo il kulanga le o se lo sanga al mako kala pula kapi mota na ole fa mo fa ia uni o sangue ka sirva ia so fa ia ole fo fa e mo fa kalanga fa ia la ko a fo i tau sala online la fulu ngo me ia le kalo ko fo ile le malu fo yo la ku po fia lava o la ia kan fa nga uma alum fa na wa ka ko la fa ngai mota ia lango ka ko fa mo ia lo fa tai tau rungal pro club sports talo le vangal fiafi toi tul tau mai i le fa unga fo yo le vayaso a stofio le asfo ya le vangal le fiafi mruia la u tapenantu i talonga fa unga le vayaso mo fi ta po inga le au o lo e le mo le ye ma ya telefo andi e lupo ya me se lo fa ta va ma fa to po le temi mo le tele fa so le fiafi se fo